Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bat ba menta nadu kini ki bawan manakadi na kena Gujarat. Itu ki bawan na Gujarat. Hakan ka last. Ngilale number 1 ka rapid test, number 2 ngilai senonru ka RT-PCR test. Namar ban sup ban tikna ya ka jinglong positif ka jinglong negatif. Te hadu ka bala dep menta kasni kalong ka paskutunat by shani shapo ka iu jongi ka ne ka region borok kalong ba borok kilong negatif. Number 2 ke protokol ke bagi strict bam tak lomba menta barok ke banwan pai ngi hapan le barok artling ka test kawe rapid test number 2 ngin le saya ka RT-PCR barhadin pelayo ia ke report jong ka RT-PCR anda kila clear balong negatif tinggi sapano na kamta bakin le Syala ki jogi-jogi cakap nak kebentaban le ia ka karantin. Bat hadin jong kata anik ladon halaki jogi-jogi centers ki karantin centers kala benlong jong ka locality jong ka snong lani kala benlong jong ka sorga 10 days pada ngilai simbiang ngilai le biang ia ka rapid test. After 10 days, anik lapo ya quarantine saya ngilai dah biang ya ka rapid test. Man penting na dan simptom le. Dia kata kadai ka bagi lahiran, bat kata ka ba ngihap ban le nang ni sekmat. Ya kini ki ba one pai syapo ka jela la jom. Dia ba ar akabedei bat kajing one pai nang thina kana taka klami ka tuka treatment ni. Ka total ka bagiau ki badon ha potri klong siajar saus pa alaingut ki don siajar saus pa alaingut ka break off ngan shutu epikalong east kasil saus pa alai pungut west garo hills ars pa khaingut west chante hills ars pa saungut east chante hills shispa ar khundaingut Ribhoi district Shispa Saumut, Southwest Garo Hills Khandai Phu Riumut, West Khasi Hills Khandai Phu Armut, North Garo Hills Riu Phu Ingut, South Garo Hills Arphu Pramut, East Garo Hills Arphu Laimut, Southwest Khasi Hills Arphu Ingut, but ka total kalong Siajar South Pa Laimut, Kibalandon Menta hakalenti bat kin poi hapo gati la shisngi menstep hapo kan riu beji nyo beji menstep kata ka bang asukwa band pentip yepi number 2 ka ba ar ka next ka bang layo ya ka confirmation ya ka ni ka train kalong kan mi nang ten hariana ka bamot nang ten apo kan mi nang tay na po gurkaw ha ka arpo